si uradila mama. Rođeni ne voli takve stvari. Buke, cveće, ručkovi, a brate ne volim ja. Nekako se je to tako prevaziđeno. Uostalom, ako ti je baš stalo do proslave, slavit ćemo u krugu porodice, a ne preko novine sa mungosovima i bubranićima. Tvoj muž ne vodi proslave ni u krugu porodice. Ali, ona, to mi je divlja.